1-2 akcija, iako me dovode sve najveći krimosi i dileri. Evo vidite kakav je ovdje haos, kakav je ovdje negativ. Evo vidi ribu. Jo, mater, šta oko ovu? Strašno. Ovo najbolje upisano. Ovo je. Ište šta je ovih? Ste glodari, ste cinkaroš. Ovo ribe isto kao ovo u Amsterdamu je ovdje. Znaš ti u Amsterdamu slikaš bate ribe, to maturi, evo vidiš. Nije redno ni poredka, samo da, ovo je strašno. Ovo kao red. Gledajte, vidiš. Kumara. Šta ovih, brate, krimosa ovdje na ulici. Znači ovo je klasičan geto, brate. Bronx. Šti osob. To je kumara. Šta ovih, brate, krimosa. Mater, kako su ovo, brate, legacije. Ovo je tu bio za minut, brate. Ovo je najopasnija zona. Tu se izlečimo. No. I ovdje su sve kurva, a? Ja, vidite šta snima Vuk Đuričić. Đuričić prestala naslednik. Jebate, nema živog kjera, brate, na ulici. Da, što je ovo. Kume, ovdje vidite ovako žena. A? Ovdje posla za ovaj naš. Evo je to. Strašno. Kako je ovo geto materi, a? Pozdrav za našeg Čimeta. Čimaš Čimara. Ne, baš vidi, znači, ostim to, brate. Šta ti je, brate? Šta je, crnčuk. Ovo je samo ovdje i u New Yorku. Čimaš Čimara. To je lagno. Jebem ti Evropsku uniju. Ovdje. Ovdje su Kristijana, Juro i Niko Cigan. Ovdje? Kakav je mater geto ovo, šta je ovo?